What if I kankan and I'm What? I bet you do be. Miss Obed, I was more than our quietness. Oh. Where I wrote it. Okay. What if I kankan and I'm home? Girl, what? I bet you do be. I was there, I didn't have your fine, aka and Cratter King Kong, aka fucking aka Bearman Fanny, you didn't form, aka Between what Mr. No pressure, would make your pressure better before. Nasa from Mr. International Man, your Casa Trevias never so Casach a young for. My man, what has more kind, or say a kankan. Or say one son, I wash a channel son, when your friends are your bad time. When your friends are your good mother. Come my man, I say, Nebana Yasangas and Enquay. My man Ankasa say last time I found the band pant no na sabi your ingredients e gu ne pant na na enkoyi because hwe akraketwa hwe abrochire sei about time for no starting control mo ma no ma me for no starting na mo control mo ma ya no na ebia ya ase nye kra ebi enkoyi ketekete kra oba bi owa ade ehia no e ne to ne nofo ne trinwi asa na ya ase na bema ene ne beda bema betwe ne bema afiri wo a onko hu ade white bi wo ne bema ho bema ne konya ya leboni bi bema ne beti good scent e wo ne bema ho no obedi ne ode ne bema be wura oba ya ase no na ne dem onyina chen e ka ne se ate oba bi wo a woni ne hia na adon sa se kura kɔ na ase a na wo twe a na ase e chen ate edie ne kura te wani so edie no ete wani so eti mi hu mma bi no mo na abonten no wo so no to no wo so no fo a mesi ya fa ansa fo wa ya asena hwi ahwe se ho hwi ama wo ba bi a te se wan hye ne mo wura ne ho nto no abrochira sei e man bebre ne Ghana hwede we Ghana e ho hye hwede we abrochira system sitie hwede we abrochira sitie abrochira wa hwe a ho bon kra ho nte ade so bi etwam e wo ho no ka sei na nipa we na ne ho bon sa because obi o da bia spray ekita no fe da bia spray nkoa nti sabio sentina e won ho no ono angasa wonte aseme ma me kan enya agude na ma me ni di no ma me ne ka asem na wo mpa asem na ma me ne kan e asem e no kra enya ntro because on say oka wo stimi to wotu ne baba na fu ne baba ne ntie wo hu no ma bia e kan say ate senti bia e won baba no ho but to for one tear abrochira e man bebre sa nkra we mu no sa guess we say mu no opia bonta shepe bakore ne dem ne srank mu ne odrop mu ne mpa kra wontimi enkra ne mpa so ne dem esaka tu timi she Ghana ni ba bi say ya now ka say oh we dem mesra wo fi a obedada wo say because ne fi enye ne dem bon ne dem nya ba be hu na bonta shepe timi adwempa mi hu ne pa bi say na mesre twetwetwenti ne hwe se ope oba awale a on woni ne hia force no na kone dem etoda unexpected konfie emona mane obehu ana grain wa ring ne bell na hwe ade fo ni ko hwe ade enye so fiti ya so oba we den ho ofo oba we de o yakama o ntini say dabi obewale oba eso ne dancer ona oba ne na recent kura wo oba na se futu prekope obekwa entina na me se asole kokra na every time asole so for no me time so for be ka tro say oba de hu na ai woni ne sadi mu ho ene ne na bone ene ne nya sebusa ho se so for no o sia na yere no e ho anokoye ne ho ade ana one ne dai ehunu sabi sente kura e wo oba na se ho hwam ho nya hwam ansa na obewale oba no ne se wo fiti ye na no akọ ai ma be wale da bi e ma so for bi na adaw asema maame ne ka kire ne baba no enokure maame ne wo se ne baba na senje na se bon pa what maame no wo se ti wo mawre we na wasehye no mawre we no oba de na adon sa wura wase ahoro wase fatwe kankan ne namo na abeje de obedie baba bi o wa on de ne kwoti abodam odi wa otimi twia ne hone because wo nya twa efo nto obedi wa kọ nto di ba akome ni wetira kroma se no enkra ne bebre wo mo kroma mo ne nam ekru kroma nya bi adentia onama no wo so no to na ya ase na be ma ne beda na ho hia no ho de nani enko ho ho nani nko nti wo ya branch na siso a na akofa we ya udi ne ba akọ wi a after of round fa bi mo se an e na wate makoma no why be say obi wo ho a e ne feeling po se obeka che ne pa se na ase bon me kai mre bi branch bi
a okoshi abaya bi okoshi abaya ntim sa abaya no ho fe abaya no gina so kama abaya no body no for bibia abuhu abaya nim dua tim sa yes obaya nie na sa abaya no wo sa wale ho ene den empena kura wonya bi bema we hia no one ne da Nigeria fo hia no one ne da Congo fo chese Cameroon fo Kenya fo obi an ne da ya ade chen nipa ne ma ne chen bi no koshi Ghana ni abrante bi no koshi Ghana ni abrante no na Ghana ni abrante ni abaya dae onne da afere so no nim se e bi krompo a adwala na bi ada na oba ne nwale na bi a sa no ma na akoso nti abrante ne koy na oba ne fere no twetwe no ho na osan request biem na osan koy the second time na abrante ne koy no wana abaye ba ma beda odensa koy na ya ase a ehonye onne ne da na afere o ka chense da bi afere gan sa dim biem e wo se da bi mintimi nya biem Gens adenti na se bia fe ame ho beba no no se da mame na won to senti bia on se senti be was mame wa ya senye me da me kan okora chi so bia kan kire wa was ma ya se enye sese de na wo ma ya se nye wa na busuan boy ndi nsa fa again na ya se na de call again guys was otwa na bon sa no otwa na bon sa no enti wonte ye fere na ge ya fele was bra me nimo senta be ma bia ba me nchen ya na okono was mame start na fa pedro na fa ye ohwan na wa ya senye kura oyo ba o mo re tintintin na wa hihye no how many times I timi do say wura wa ya ase ehoro wa ya ase ahuni die eye pa o meni wa ho fa achi o oba bi o watim sa ne ho nya fe kura no ko de ba ko pe oba bi o watim sa ne ho nya fe but oba hwa se na wale tintintin okru timi nya no ne boy timi nya no because na ya ase chi na ya ase hwam unya problem bia wa na ya ase one ne kompa so wani je enya oba ne be kompa so a oba freedom wa pie na oba na ya sent agina mpa no so untimi krampo enwura ho odo so fa akote ho a ukọ de baabi na ne sent ajo kwato kankan chate to kro na da ho no ese utumi yo oba sa mo ro na mo hyehye no de wo hyehye eye ba ese mutumi ne ntiantia na sa odo so wura wa ya ase mo wura na betutin wa ya ase wo san nya yale usisu a eso ye extra careful because baby no for such kankan ada ho abusa maame asmo kan na am se ne ba no twebon ye no kore nti ne ba no bebe obi a won sat no ntuti ne hu ye nya sa de a etwe kankan de ene unya obi obedi asan achi watna ho awale medu besia mesro ba so a na wa share video na de adama ye sa pepe video e betwa agu na ya aboa for maso ya sena yetim de video ye de ebremo sa pepe ntim ko maso ye so de mpo bia mo sa be de mo sa be kan etwe kankan ni dia say kankan as a tone. Peace out. Odo, me ko kroma ba o. Namba to ko edo he ma. Me wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so ko krom. Na ma ye ne dey. Tina fe send there. E kwa bet na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi aja no dugu ne phone so. Na wo dey register the send ska coffee. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa bo ko trace ka extra. Ma me srew. Me kan fo tap send amount. So you should iPhone and also the time no App Store. No download the Google phone so Android phone so no Google Play no download the Google phone so and I will send the so I'm first transaction be also we hear promo code no so about Adwenepahene Adwenepahene e the good yes ntim pacho uboguma wo euro promo code obenya €5 free before the same part there for some can tap send at amount. Oh, America to Canada, dear. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, or buy one for say, and quite wanting to be a so pay. In Pacho, who Piano no echo. Someone come up wanting the download this year at Tennessee in Pacho, not relaxing. No one's Pio Cabonte. Me Cabonte. Mammy, now, dear, I am the company say, first one, we should a credit card and come on. And that dear tap Paul Amante was a become for a bit more. Was so normal bank card, ultimately register SMS for assembly. Atadwe yate dende ti tap a ba ama hiafo say send this can go Ghana na rate no so kama yenche bibia ma me mesrew me ka fama on say wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem to mesrew promo code bogum na ho hia me Adwenepahene I nanya €5 free I no more Canada so in US so so benya $10 oh say your day me ade afo de uni se me na tap here kama tap send abusia rate mo hene auntie is na from you hello auntie is mo we POP no
any TV unit no. Na few painting no so eh. Hey, any company near come Anaspo Enterprise na. And who pictures was na mama. Okay, mama share. Hey, wow. I didn't ever say. Akwe me fi look come Anaspo Enterprise. Hey, wait a minute, could do 1,000 sister. Na Mr. Dear, no that na was say Anaspo Enterprise. I don't go in POP if you paint in the biad man. Can't see ya me shira. Where the woman Anaspo Enterprise. Why me fear they come apart. Me come sister. Bra. What drew Hanum? Okay, and show bedrew our own. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the better and I'm them poor call pet them. Sa, I have a Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, and I'm them a show me in a hair show. Why? Hey, sister. Oh, Yeah, me come POP in the way. Ah, sister, so to. Mr. Punk up and Anaspo Enterprise, sister. Me so POP in the party. Sister, T, what the POP no share and POP POP. And on my TV set no so. TV set no so. No kitchen no so. Kitchen no so. Sister. No my if you want to be Anaspo Enterprise. Usifie na person me POP ma wa. Anaspo Enterprise you POP amount. Almost a TV unit account. Almost a to your house na. Anaspo be say your kitchen amount. Anaspo assign I do windows assign she wo dan mu glass na window no komo ya sister. What to type open. Normal estimate na. Omo 70%. Yeah, so sika nya we de omo number wa he. Omo number ne go screen so etwa gu no. Omo number ne go so etwa gu nti mesraw Anaspo Enterprise. Oba kira omo say Adwenepahene TV na say be POPs de omo ya POPs number 1. POP looking kon na ni ade de wo Anaspo Enterprise o charge wi a ono na kofa na nioma efiri baabi abuchire e de ba Ghana. Wow. Na omo sa no afo na wo PO. Ami hwe ni POPs we. Na sister mesraw wo dan na wusi no. Mesro nye mistake fa come Anaspo Enterprise. Baby be fashion mo sana ko da. Kitchen, TV set, bibia. Wow, POPs, large system ni bibia. O me san atofo ka bibia ma. Na windows be efe. Sister Anaspo Enterprise there, mesro. Omo ye king kong. Dream ka na me ba be ka kire no. Mesro mama ye na me de. Ye na kona ko from the wo kwa edima ref. Adwenepahene. Bekiti. Benya discount kama. Oh, Anaspo Enterprise. omo ye king kong. Sister na ko be pay me say. Bra ka me ba wo. Asema ato me. Me say mabusuafo afre me enyo ya ka kire me say. Me dan na me boss 1 month ago no. Enyunugu. Awu dan na wusi ne Ghana no. Me say Enyunu. And say one for company papa. Company be na ko for sister. Ade wanted Destiny Roofing and Steel Trusses enka. Omo ye hefa Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana. Sister e ban down so border number 1. And omo sign e border so 30 years warranty. 30 years. Now we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses the common esa ko pass aboss amawo. And at here omo be border anu so omo free estimate. Free estimate. And omo dan so omo boss so e ma wo say kimwa omo yusu nade. Sister, and almost say soon, yeah, and we are almost send a drum and say pick up, and pro, and can come Roma and pro. No, what I brought you, and I walk off a carpenter, and you or say, and quan check about Dasso. Wabra Destiny Roofing and Steel Trusses, oh, sister, Mr. Who drew a class a pet, who caught a canna sepulchre. I'm a Mole Canada Johnson, a crapocracy, yeah, I'm a Mole Canada Johnson, who drew our super Destiny Roofing and Steel Trusses, sister, or me to car with a free estimated amount, or be at table. And I go for carpenter no search sister Mr. Me can for the amount until we den ha nkra. E wo so aboka enya hwe but Destiny e be je nkwa. Destiny e be ma bibia to okwa wo se o pese o bu estimator o ho beto. Nti din e ya Adwenepahene TV na se Beki TV. O bo say di we kire mo sister. O ma to mo ase ahwo kama. Na obi a o table kire aboka si dan. And I won't go for Destiny Roofing and Steel Trusses and more than so. Sister, me can for the amount. Yes. Omo number and a good screen so. Omo email address no good screen so e twagu no. So at omo board down so am 30 years warranty. 30 years be wo. 30 years be wo. Na we na nti wo ha mo sa. Sister, Mr. On board down so ma wa on e chekula. One to fire more than krompo na oda obeda. And omo down so boss wa enso to enye tata. On board down so ma dabi omo down so omo be show abrochire Destiny na tidin omo be show abrochire to omo down so wo dem ayefo enya tata ti makanfo da ma won we dem srew wo betimi omo ankasa akonnect straight abusuafo bi ani for one na bi ani sa pepe nte mekanfo ayede eda ma we pa de for omo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no sister abusua Destiny Roofing Sheet and Trusses
Omo ba ma Ghana for. Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi